Família vítima do incêndio e a postura de fogo Ermera, nebe resulta na lima mate, família questiona a facilidade e a posto saúde de fogo, onde atende vítima sira. Família Rosi vítima ahihang uma e a posto administrativo de fogo município Ermera, quarta-feira informa ba jornalista sira e Hospital Nacional Guido Valadares Sateteng. Nia sente triste ho facilidade posto saúde e a suku habu posto administrativo de fogo. Tamba menos ambulância tarde tula paciente sira ba posto saúde. Família Matebian Saturnino dos Santos sente triste, tamba banhira ahihang uma. Durante horas sira nelarang, la iha ambulância ga pessoal saúde macmoso ia área acontecimento, onde salva vítima sira nebe canek grave. Ia momento neba kalang nia inan hola bar sira halo halo kripik o buat yang makarang sira halo ya dapur nia masira menor joga lima jete. Depois de joga hutian nia menghamri tumba karai ini sira som ne hotulo sama yen seiha kios sun lili ini sira hola bar metur sun hela plastik makarang ho kripik. Setelah sun lili ne nia amang halo hela dapur halo hela mode ya dapur ni yang haru kaida mana ki ga gorang ya hela hospital ne. Saya mai tunggu bolon ya amang ya dapur saya mai pada insemina. Ense gasolina fui dia aku ida hotu tahu ya rai ni futi da cerca doença ni feto ida dang mate di wane nya inkona gasolina fakar. Gasolina fakar ai hang mai kena. Ai hang mai kena atau hamba jalera ida ya put kan formatan senene. Jalera ne han tam ba jalera moster bakar anto nya ma ho ida feto bor ni hansen ba nya ai hang hele ni put klarna kon mes ni bersah kari da primeiro de 6 milhões de segundo ida taka agora se hospital ne maka 6 milhões primeiro ida feito ne soetuir ida mate mana ni mos soetuir ni tuir samai mai be ne motu kotona ai han ni sai tu dio ni situr hela ami husinia dia sa ni dia be imhareto asina mate oni hela rangan ne maka ia momento ne ba ami mos ema barak mayona consegue teve hormatan kalsu meeting halaran janela mosklo tantang komunidade hamboto hamrik para urbe hoto mai rega mas labela tamba halaran ba mangkas ini humala sira fam be gasolina in sia kwa fam para bukomoris ida ni inan ho ida feto bot ne ai han saila diak ne ai han kene ya kios larane como leno tamba amirega ba be saya ne rega tamba ida feto bot ne isi hitoan ni amangki tama ba consegue ler minha sai para contato em momento ne 8 ai hane 8:50 então liga vai transporte hospital lá é meio da basic então 23 minutos 13 minutos antes neto ida ne makos fat tulah motor kareta pribadi matulah motor di luar bablan sama ibe mat fat ini makan ni nang kenan ida silmina isi hangin de bon mai mat hospital nyaman sih halas sai to ilio sim mai mate sira na intel mak mai mate ida isin ruane ya bebe ne honi ne matu fatteran ida ni ne ida fetobor ne hon yamang hotan rian sira ida silmion mane ne mai mati bai ha parte saudi ninian maka mi hara ya posto ya municipio ministro teves facilita saúde be maka musi problema ho bombeiros sama la questão também nacional municipio mai be saudi ami hara kata ia momento ne ba musu ami consegue liga basic 40 minutos ne carreta de termina mos label basic tula motor luar ben mos carreta laiha amo jong maka jura ne carreta ida o ami raskia kere ida para tula sira to yegleno depois to yegleno ora sidan de lara mos laiha na fatin am de carreta ma o permito ya dile tambane maga ane são povo ane são comunidade am senti triste teve só halo kida hansa carreta ia doni mas rezaun categoria ora sida hoto mais hospital e depois mor soana lá to ami rega hoto la clio ahimos matetan. Então, minha família a minha mãe ainda foi de jam rasik kata polisi tau mai, polisi mos rua de, so comandante hode to pesi. Então mai am hode atu hein sira hosi prinsip de investigação ne ba mas ami foi de jam ainda kata mate ona. Foi sai me hode tau jaletan hamos de tau jaletan mas saúde todo nem ida ba. Enquanto o acidente ne acontece e aloron ronul resinen Fulan setembro ne e aldeia do Suku Habu Vila, posto administrativo Lete Forro, município Ermera. Reportagem Melda Fátima, televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia clio. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário
no fahe tutang ba media sosial hotu.